Ngwatanĩro ya biashara ba Irabo Meru ibambĩrĩrĩtie waranĩria na thirikari ya kaunti, thirikari nene na kuria mwanya utegera mathina yaria yarũmĩrĩte biashara bakiaria ntere chabori bakanũkĩte wendia bwa Nchoobi ndegini watho iri wetanirwa nabo. Ngwatanĩro ya Endia na nyomba chikenero ibambĩrĩte kurutha mĩcemanio kwariria mantu megie Nchoobi ndegi watho bakiuga bakawatanira na thirikari kiri kurwa na Nchoobi eno. Na Nchoobi kwendwire ndege watho muno kwina this second generation kwina illicit brews na nya kwina changa in every distributor wonde oro enda Nchoobi ndene Meru County na arrested list ya Nchoobi enda ya kenda twetu ingwa kana batu enembas tumbo me Nchoobi ko distributor iri rigit na ire ndege watho tukomba gutetheria kwikurwa nacio angu Nchoobi yonde irenda kuthwege kwatagwa na mtu wonde orote na utekwendia kulingana na sheria batu turekiama tutemunga mukono nondo Nchoobi cia traditional chionde turegete na sheria yetu itegwitikiria kintu kira gitumite twambiria micemania yeje within the county na twambiria bodi na arua ni kwithirwa Nchoobi ndege ni watho citogete gutonya cia thukia biashara cietu arafu anto bainge bateri aga license tukiria license bo batikurea kwa muntu ariendia Nchoobi rete gwitikirwa bakiaria barenterete kirwa na tima bore bariuga bakathiuruka kiri subcounty chonde cha Meru gutigira bagukinyithia ntumwa county yonthe chemanio jeje tukethwa twithithagia subcounty ingi chionde na tuma tuketa centralment tukathithia subcounty chionde nondo tutuno tutume Nchoobi na ari kuurwa na itu support to national government na county yonde turi amwe mwanga gwita mwangegembe Nkoroki we drink responsibly toto tuna that campaign na nya members betu ba nationals toto tukaelimisha dukiembete kananje inzi mantoja kunywa Nchoobi na jere bateri kana drinking responsibly nundu burabo wetambaru nesisi wa Boris mbaise kihemora kuga bakawatanira burugo tigera Nchoobi ndege watho kuthira. Sisi tutafanya kazi kama nyumba 10 vile nyumba 10 inafanya kazi that sasa watu wa baonas wenyewe watajitolea tufanye kazi pamoja, kwa sababu tumegundua kuna wale ambao wanauza zile vitu ambazo hazitakikani. So for us as national government, hii mkutano sisi tunashukuru sana, tunachukulia hii kitu na uzito ambao unafaa, na moving forward na mimi nashukuru chairman na timu yake na tumekubali tutashikana mikono na tupigana hii vita ya pombe haramu, because all we want is responsible drinking. Kama kuna mahali tuna uhakika na tumepata kuwa huyo mtu mwenye anauzia under 18s, what we are saying, we want a full report, watu wakuja wa report so that we can take necessary action against it. Kumagi shombunge kia bore ngi report ndeto chia Weru nyoka mbitaga ki Mutegi.